guys, reka mbahe ikaze kuri Bridge Sport TV. Bridge Sport TV tumaze iminsi tutabagezaho ikiganiro Bridge Inside, ariko mu minsi ya vuba ikiganiro cyacu Bridge cyanyu kandi Bridge Inside kiraza kugaruka gifite imbaraga ku rwego rwo hejuru. Kuri uyu munsi rero ikintu ngiye kubabwira gitumye nza hana ya masaha kugira ngo nkibabwire n'urugendo ikipe ya Rayon Sport iri kwerekeza mu gihugu cya Libya, mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu cya Libya, aho igiye gukina ikipe yaho yo muri icyo gihugu. Ikipe ya Al Hilal ni ikipe yo muri icyo gihugu yitwa Al Hilal Benghazi. Rayon Sport rero abakinnyi bamaze guhaguruka, ubu ngubu tuvugana bashobora kuba benda kugera muri Ethiopia. Undi kuyibabwira bashobora kuba benda kugera muri Ethiopia. Ikintu gihari rero nuko ikipe itigeze ijyana n'umusore Youssef Rharb. Rayon Sport ntabwo yajyanye n'umusore wabo ukomoka mu gihugu cya Maroc witwa Youssef Rharb. Nje kubabwira rero impamvu Youssef Rharb atigeze ajyana n'ikipe ya Rayon Sport. Abantu benshi bari babizanyemo amakuru y'ibihuha agiye atandukanye, ariko impamvu irahari kandi yumvikana yatumye uyu musore w'umunyamaroc atajyana n'ikipe ya Rayon Sport muri Libya, ariko mu mukino wo kwishyura akazaba hari. Reka tugende rero mbabwire iyo mpamvu sasa. Ariko niba utarakora subscribe mu by'ukuri urimo uracikwa cyane, kubera ko kuba udakora subscribe kuri Bridge Sport TV uri gucika ibintu byinshi mu minsi iri imbere. Hari ibintu byiza bizabagenda bibageraho. Umukinnyi rero w'umunyamaroc Youssef Rharb ntabwo yajyanye n'ikipe ya Rayon Sport mu gihugu cya Libya kubera ikibazo cy'imvune yagiriye mu mukino baheruka gutsindamo Kiyovu Sport ibitego 3-0 ku mukino wa nyuma w'igikombe cya R97 Cup. Rabizi ko Rayon Sport yatsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 3-0. Rharb rero Youssef yari ku rutonde rw'abakinnyi 22 bagombaga kujyana Rayon Sport muri Libya guhatana na Al Hilal Benghazi mu ijonjora rya kabiri ry'amarushanwa nyafurika y'amakipe yatwaye ibikombe iwayo ni CAF Confederation Cup. Uyu musore rero kuva yavunikira muri uyu mukino bahuriyemo na Kiyovu Sport ku itariki 8 Nzeri, abaganga ba Rayon Sport bakomeje kugerageza uburyo bwose Youssef Rharb yavurwa agakira ku buryo ari bujyane n'abandi, ariko yakomeje kubabara umugongo ku buryo kugeza kare ubwo ikipe yajyaga guhaguruka ntabwo ari kubasha gukora urugendo, ari naho ubuyobozi bwa Rayon Sport bwafashe icyemezo cyo kumusimbuza. Amakuru rero ahari ya nyayo aturuka mu Nzove, aho Rayon Sport ifite base. Uko mbabwiye ko amakuru mfite aba aturuka ku Kimihurura naba mbabeshye. Ko Rayon Sport base yayiba mu Nzove burya, avuga ko Youssef Rharb yasimbuwe na Mugisha François bakunda kwita Basta. Ibi rero byanahamijwe n'umunyamabanga wa Rayon Sport witwa Namenye Patrick. Yavuze ko imvune yagize ariyo yatumye atabasha kugenda kuko ngo akibabara umugongo. Rayon Sport rero yamaze kuba ihaguruka ku isaha y'isa 10:30. Urumva ko bamaze wenda nk'amasaha 2 mu ndege, baranyura Addis Ababa muri Ethiopia, banyura i Cairo bazahava ku munsi w'ejo berekeza i Benghazi, ari naho bazakina n'ikipe Al Hilal Benghazi ku wa gatanu tariki 15 Nzeri saa 2 z'i Kigali kuri stade yitwa Benima Martyr Stadium yo mu mujyi wa Benghazi muri Libya. Abakinnyi nibo Rayon Sport yajyanye mu gihugu cya Libya. Abazamu ni batatu: Hakizimana Adolphe, Hategekimana Bonnet ndetse na Simon Tamale. Bamyugariro ni Abdul Rwatubyaye, Eli Ganijuru, Isaac Mitima, Mucyo Didier Junior, Sabimana Aimable na Ali Serumogo. Abakina hagati harimo Aluna Musa Majyariwa, hakaza Ndekwe Bavakure Felix, Emmanuel Mvuyekure, Ngendahimana Eric, Mugisha François Master, Tuyisenge Arsène, Etienne Zinga Luvumbu, Karisa Rashid, Joachim Ojera na Haji Iraguha. Abatahizamu sasa ni Eid Mugadam Abakar Mugadam umunyasudan, harimo kandi Charles Bare ndetse na Musa Esenu. Abandi bo basore iyi kipe igiye kwifashisha
mu gihugu cya Libya kugira ngo irebe ko yasubira mu matsinda. Ni amatsinda iherukamo mu mwaka w'ibihumbi 2017 nicyo gihe iheruka muri aya matsinda. Byumvikane ko rero Rayon Sport icyo yifuza ari uko rwose yabasha gusubira mu matsinda kandi ibintu bikagenda neza cyane. Reka rero mbashimire. Iyi ni Bridge Sport TV, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze gukora subscribe, ubundi Imana ikomeze baho umugisha. Ibihe byiza.